Said, lu udah ngerjain tugas NTK belum? Udah, gua mah. Emang lu udah? Lah, belum. Ntar gua nyontek sama lu ya. Tapi gua kasih goceng ya. Ya udah, tenang, duit bapak gua banyak. Emang bapak lu kerja apa sih? Bapak gua mau kerja pabrik. Emang bapak lu kerja apa? Bapak gua mah kerja borongan. Cuma kalau sepi dapatnya banyak. Kalau rame malah dapat sedikit. Lah, kebalik ya. Bukannya kalau rame dapatnya banyak, kalau sepi dapatnya sedikit. Tahu dong papa gua. Malam pulang-pulang malah bawa TV sama kalung. Kemarin rusa motor. Bukan borongan. Itu mah maling, Said. Ilok, Tit. Gua nggak tahu. Medut.